Maka tuhami siya pumata o mahami siya pumata pumasi tanggang do boruna narong di Kota Madia Medan sekitarnya suaksoni ng Ungan Yoputa Raja Sitepang narong di Kota Madia Medanon suaksoni ng siya DPW o DPP pumata si tanggang do boruna narong di Portivion perjuru sahali mulatnya mata dong putuhani di sudini gan di basana do asini rokana na sa totoo mangaramot kita saluna boy di bagasan ay pason kita pajumpang baru-baru pakai ni nagdodon mulatnya marito hatta mulatnya manang di kita saluna jadi so kami sidohoran namin na pula gudang be alangan tungguda kahata nauli na ringgan nong pinasahan niya ka ngamarkolong ni Roha dita. Siya kami puwasi tanggang do boruna se-Indonesia mandok na doho-dohami marhabot ni Roha di pajo ni Tuhata di na dodon. Yan katukat siyang umur di na dodon. Ngagudang at kabonus naong di jalo di na dodon spoksoni ng di keluarga. Alay di baga sa persirangon di daging tutuhita merasa lungun. Alani siang kami yang pemata masih tanggang mandok tuhamu sude on rencana di Tuhan doon dan gabe hamatian gabe dan pajupang odo dalam dihita pajupang dohot tuani dohot na dohot di surga kasona ani di bagasan kapor siota. Jadi dohot nami sadanai bolo tupe borhat anon tuhuta saya diramoti tuhatta ma perdalan muna di tafar salut ka parmaran bardalan doho dega salutna acara demi acara sudah soni nang dihamu ka pirompar di nabegon satotong di bagasan hepason dalam totong di pasu-pasu tuhatta hamu nang dinalo mula pe hamu sugut haruat du bagas muna masing-masing saya tuhatta ma nama ngaramu di hamu salutna imasa ihata nabi atau ihata tempat. Saya sudah mulai bertahan. Adanya aku sudah kutat jauh sudah. Ini tuh. Kalau mau do inangan, akas main bertahan. Rakyat kami pernah di kota. Do sisi tersisai semua orang mulai terus bulan. Saat terus bulan, jangan tunggu barang bulan. Jadi kita berbuat di nangon, rodo atas songkok udah tuh. Rodo kami tidak songkok buat tuh ini. Senti buat tuh ini nangon. Nah, papawan seorang itu benar wah, tersongkok benar arwah. Jadi dulu dihamok kan, peparan ni lamang orang teh, so dekat tu ada kido orang kami, kami nak bodoh main untuk kamu tu tak, ayam main main kamu teh, pas tu pada dalam tu tak selalu mulak tinggal. Ate, soalnya mat sekali. Sayang, aku disayang aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan, sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Jadi bolarong dope, naik pesawat angka kolong biroha, tadi dope ngamar si botuan. Iya.
Jadi imaharo nami sonari mata foto kamuna ala adong do pariban nami son pasatay pakate ono to pariban nami. Ya muna lain namin iso. Wala mang bro. Aram na poso, ina na poso. Kapag na iso to anak juga. Rodo kami iso, ima na samara, ima siya turi, sima tuwa ni buru muna tayo. Wala mang bro. So, apelay, torot so biga di berik kamu kami, ima na jongdong. Nanijulu nila yon ni alak ni 2 tahun. Naot duke akka udaw ng udang kasi lang sa diba. Tumipe kalay dang nasilya po da kami tuha mong pagborong muna. Amudo na mga diapuda tu pagborong muna. Pulo si doonok ko tuha muna. Kalay namin do amang naposo. Kami yang mata bugo tutuhat tay. Asa nila paso-paso kita. Duksip pula non. Imaduk tataruhon. Layon. Tuwinganan na pasatok kinani. Saya di tuan maamulay. Doon akay nang naposo. Doon akay di parmay. Doon akay di anak niba. Di dalan manang dilaw. Saya di takpar mapak maran. Tujuluan na yun. Tasong ni majo. Atas yang kami. Marga siya turi. Jadi naksoni sa kami si Oping. Wala mang bro. Wa una hula-hula nami setangga. Memang torok sepiga doani kalau dahulu tu pahaye. Kami waktu mahami ngayon di so. Mongan dapat ko kamu di persono tu nilai na persono. Saya dia ma wata na matungani hamuna asara ni ham sa sudena hula-hula nami. Nanay kataruhon kaya nami tu kuna pasugi. Saya jur-jurma akadalas dalam na kedongan Tuhan ibadah kaparmahan magdala. Saya ngiyak ma kagogo martangi ako amat kadibata asa dilio akapas-paso di hita sa sudena. So ngunay pun ni pariban namin nagpin sa kangudo pas-paso Tuhan. Jadi sungguh mahata sian kami simat ni buru muna sa sudena. Amak pargual parguci. Kami mak kami. Hello.
Oh, lamang mo. Saya pertama nama dapat yang kapasu-pasu na nila. Sa lima di hamu ulah-ulah. Maulian ma amang buru. Dalam nunga tung takas. Galope amang buru. Tung dewek kamu dolas rohan namin. Dewek kamu dorupan ni di atas pinggan nahot. Akaringgi siti suara. Nalaho manupahi ulot tadi baga sa tikyon. Amin penungalas rohan namin. Aladang arong naboy. Tandok kami sa walang mauliate. Jadi kalau tuh hamulian teok pe upasahan kami sondok na tujuan ma takut nomor hartun niagatan dubian oras kami nama calo lam juga dana ma di hamun na mangalian. Iya itu. Jadi amang bro kalau tuh sondi penwai ngan kapaso-paso nang tajalo siya nang kahula-hulan ta ala si sa daula do hitan wai. Jadi kalau tuh sondi penon amang bro ba takas ma jalo hamu pasama so. Amang pergosi nami, baik ma kondang sopai. Jadi amang udah mengulu si Saruon. Alai bolok kanam sar bajua songonon ikut do lihat-lihatan. Baik masuk kondang lihat-lihat sama ngaliat kami. Dari betul mangga sana udah.
Turma Odang Nahopartusi.
dihamuak ka pamurun namin sa luhod. Di basta di baga sa tikiyon, mga tunglas roha. Sa laylo tutu. Malunong marumur, pagpawak ko di anak, pagpawak ko di boro, marnini. Ina maluh hatuaw. Jadi lang pala sudah behina marempas. Jalan di basta di baga sa tikiyon, mga tugarin kami, kalumobi di hamuak ka pamurun namin. Tunglas baru hamuna, disopa-sopa hamu kami, jala di patoto hamu, di pasahan tamu ka rikit situ suara. Garhon amang guru nami Itikyon Pulau Saumatua. Saya Tuhan tamat namandongani hamu laiku iwotokku perekku do pauku seluruh. Asa dapat masong hadari dan dua matuk. Ewe sita batua maparigo bagi si bola. Di batara si lehot tua saluhut na hamu di paro. Di hamu keluarga besar si Tanggang. Ya rencanamu wanon nama amang guru namion tu bona pasurit panguruan. Bolo tumpe orang tangi yang siap kami tulang munai baho, do gula-gula muna nai baho. Pabor hatok kamu. Diorasi Tuhan ima kamu di pardelanan. Sahat na pataruhon awang buron. Tuinganan pas satu pinangi. Mulak musay hamu. Tu medanon. Do tutano parserakani. Di bagasan sonang niro. Atong saluhut nai akka hata naudi hata nadenggan siya nama taraja inata sori pada nama keholongi hita kamu terlubobi keluarga asa songon hata nina tua madorong nami cuma di 10 itu maju ke cuma di 10 hata naudi hata nadenggan aku kamu ma partongan jeri sudah boti mahami yang memburu oleh ate Kuria suaksoni nang STM dongan sahuta. Gok di pasahat kamu nama ngapuli rohanami. Dibok kamu do akka kata pasu-pasu do akka tamiang do pangurupion. Anggiak matutu akka hata pasu-pasu poda dohot tamyang muna boy di jalo to dinami pasaut to mamat na debata di tamyang muna boy kita kami kalmobi paparan da tutahon di orasi dan ada lampu denggan di paninggal honi na dua-dua nami natah aholong yon. Otik dokter nami sawana dokter di pasar cuma di 10 itu mah cuma di 10 alu hata pasu-pasu do poda do tamiang nih kamu tulang nami hula-hula nami sude bonaniari dohot STM dongan sahuta saluhna akan nama kaulang kami puap puhami mah martongan ijabu Kalau ada pe kurang lebih panglosen nami itulah di sepanjang di mulut di damang nami hon kurang kami makorok pun hamu akan tulang nami do guna tulang nami perkuati makor ausap diri tulang rutan daun ada takas do aku sudah orang di tulang nai baho Jakarta sangat buat kami kalau soal pe siang kami pinok di damang mon di saliling uligang namion ada kekurangan aka abang nami angki nami sude akai botol nami semak kami menghidup pulang kekurangan nami sepak toma pulang kaca jari kami aka beremon do iberemon satengah kono kami pulang di pokoknya di dabangon tu bona pasogit dina mulak pe kami siang bona pos masyarakat toma kami ibae ada meon hasan yang dirohat asa tadi dah musai di jualan nyarion ana di benda na tutu namian
las orang itulah kami betulah manggil komos tong do manggil tangiak kami do betulah asa kami pe akabere muna tahu sangat kami betulah di julun yaro ima sek kami sek paduni suhud di damangon mulai ada mak tebaka bak nabi mak do Jadi mulai ada mak di kita marang-marangki. Jadi tigon talmowi mak isude diangka hula-hula nami tunglas situ tudor nami di babena muna di bakasa tigon basi mararon bata akapoda do akame munai sai pusak ko kami asa boy lam buto hami mananda kanaul naringkan talmowi sian hamuna hula-hula nami jala sondok ne dua ma dono nami arbangan dalam tuhuda, belatu dalam tujabu. Akahata nauli hata naringkan, naung kunasa muna tuami. Saya pun nami may marcongan di jabu. Sa ni solo satu potian na tigaras, nunga sa ulot kali baga sa tikyon. Saya sa may tatupang gabian, sama tupang perasan. Dunga terbuduk hamatean bagasan hamonangan du hamatean idia do sorok mi du banua toro idia do hamonangan mi alai du seido sorok ni hamatean ibaheni mauliate marohatta tu debata nama ngalehon hamonangan tuhita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin makanya makin. Aling Tuhan debata amanami na di berwajibkan nungal lehok po anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala di busanami jala di paluholo ibadah asadapotan hati koran dohot hanuduan kami asli maroham di kami saya jari jala apuli mahami asal nang badili kami ala nang bijuho dengan nami Ketuku maha porsion nami jala pabengit marohan nami makirim di hanuga sugut asa unang nangatumi kami somong sibibibu na sumarpat kiri kami alay say daiti marohan nami buho ay holo si pangapu jala holo haposan nami namarsigat holo kami saat rogi hasusudani Tuhan nami. Amin. Jadi ubegima suara sian benwagijang madok surat penmam mertua maak kana mate di bagasan Tuhani. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Ima sahabat di bagasan Tion nunga nahilala asidohot polongi rohani Tuhan do nama ngaramo hitam jala selining tapadu-padu bakini hala amang ukusi hartudion amang nataha holongyon
tukot sa merujumuli bana yasto hita mengaruhi seluhutna buhut umubi matjalo kahata puda umubi nasian kuhatai akanai sianak kadongatta nama holong iroha kita jale sudido namar habot niroha ala ni holong niak kadongan naro laho mengida bak ini amang nakaholongnya jale sian akka na binigi kolas korohat ta'ala sudilu maka tidakkan ia seliling di dunia mangon tujuh di guluna sahalak bawa sahalak ama na burju jala na setia Tuhan na gabi ibatari dahulu ibane doi tu dongan najol malumu bimai Tuhan munak keluarga nasan arsak kami inorhon ni persirangan ni arah hamatean nau porhat amanami nabuha holongi kami ima okusi harguri si tanggang setonga-tonga ni kuriam dumo bisa tongani keluarga kagamu itu masak jala dari wilu kami ala hamak yani alai dia puli horo kami merhidi-hidi halam dumobi di perkudi ni pertikian atau raksoh wakaru kami amang nanur ingana persabat kami asa undang medini ganuk akana posya diho agape ikon marujumudu ulu nami siang pertiyon alai dilehoporo di hami hatam asa posto hanami buah hami perusen bahihyo mulu hami sono ho ali Tuhan nau hehe siang namade jalan terdumugi buah mulu hami yang kena posya di warmu Tuhan uluan asonangan nasadiri lilihna isido hutanami laho dada anggo ditanoon alani Tuhan molo himot kami ini jala molo huhasi holi kami ngurus sisa dilim nai matok mahami merdugu jala tarabu gabi bui manang akka ulon nami siganu pari dope ula hono nami hopar kulo moni roham jala mardame sonang salu nabi no parnida mangon manang idia bibi nasida marinyaman jala marhasa deo tidak gesakko ali Tuhan debata mau liati dorohonon nami kerubamu ala dinggatdo mardalan yurdo sudina ima saliling kahami ulang pasal makuan minagudo namyon mamukan na budari saha rodina hudojuk kami ali Tuhan tung basa-basam di hami alani marmudia mangwarni jala di nalaho pabor haktonon nami ima pakeni amang namion kubona kasugit titikina menugut manang budari asiro hamali Tuhan tujuh keluarga rombongan sudi asa mardalan nasida ibaga sanak kelas biroha dauna sakka parsahiton nang kamara di dalam jalabui tiure Tuhan memuji-muji hode sida kami seluhutna sahat rodi perbeda di bona basugi nibuhan ni huriam na di bona basugi akan aposom disi jalani bagasan lasmiro hasudi Tuhan na human yang sa memuji-muji pasangan warmu pasahaton ima amang namyon ingana persabot kinani jala posdorohanami tukot kasidu ulauni ramotammu keluarga seluhukna dinamulak siang bona basugi kumedanon sonang lesida subari burubuan di bagasakko atong
pasu-pasu maulau persalmat gonya manamyo sederio. Ia mulut ngado makana humuram saya homa di Tuhan na pasipupun seluhut nak kana humurangi asa sir sudi bui hilalaun nami bu ni pasu-pasu ni ihami seluhut nak atong tangihom matang yang nami jalo puji-pujian nami di bagasan keluar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nang umokok kami mengidu kami kujulun. Amin. Adorang so ditutup batang, jalan adorang so marende dope kita. Kita saat kami maju satu partikan Tuhanmu keluarga besar setanggang, lamereng parpudi. Adorang so holip dope sian bohita lima amang nata haholon nanate. Pasal kami marpuhamu amang doina. Ya, jawab, Raden. Iya, apa nak ngori mak? Keliling, lihat biar melihat. Ya. Di parmusin nami ada orang suruh tutup batang. Mari tema. Di pasu-pasu Tuhan Dewata mahola luar dohlah hobongot wala nyoro di saliling di dilingna. Amin. Ditutup batang di parmusin nami mari tema. Kalau deni huriak tanasian wek tolu. Nah, pindah. Dapat berbeda Jadi kamu di keluarga. Pasti memaafkan.
kasih